दासान्दि नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव रायजोनि दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे गसाइगावनि बलामसरा गामियाबो थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय दैबानाजों लोमसाव जानानै दं। दैबानाजों लोमसाव जानाय नखरफोरनो दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ माखासे जाग्रा आदार राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारीजों लोगोसे जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि निपेन्द्र बसुमतारी नेहाथारि बन्जन नार्जारी आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा बाहागो लायो। दैबानाजों लोमसाव जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ गथायनायजों लोगोसे बान्दो बायस'नायखौ थाबैनो लुफामफिननो थाखाय बिटिसि सरकारजों सावरायबाय होननानै लकनाथ नार्जारीया फोरमायथियो। दिनैहाय स्पेशली दाख्लै थांनाय जुलाइनि 6 तारिखआव अखा जुब जुब हानायजों नैबे सिनज्रि दै बे दैया लोमसावनानै नैबे बोलामजरायाव गामियावहाय गोबां दैबानाजों जोंनि नैबे बोलामजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखु खस्थ' भुगिनानै थानांदोंमोन। बेखौ लानानै जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दिनैहाय जोङो रायजो राजाफोरनो माखासे जिनिस जोङो जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ जोङो आयोजन खालामना फैदों। स्पेशली दिनै नखरसेयाव माइरं सेरबा आरो दालि सेरसे आरो आलु सेरनै, थाव गोथां आधा केजि, सयाबिन आरो संख्रि सेरसे बेखौ दिनै जोङो इउपिपिएल तरफनिफ्राय होफैदों आरो गासै 120 घर न'खरनो जों होफैनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो बेखौनो बुंगोन मानो होनोबा बियो बोथोरनि अखा नोंगौ जोबोदनो नैबे बोलामजरा रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों। दाउ अमा फिसिनायावहाय मोसौ बोरमा खानायावहाय ओंखाम संनानै जानायाव सामब्रै जोबोद खस्थ' मोनदोंमोन। आरो स्पेशली नैबे जोंनि सिनज्रि जे बान्दो बे बान्दोखौ दिनै जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार जोङो सावरायनाय जादों। थाबैनो बेखौहाय मावनायनिबो खोथा होदों। नाथाय दा दैज्लां बोथोरखाय बहाय खामानि मावनायनि थाखाय उसुबिदा। जेब्ला दैज्लां बोथोरा थाङो बहाय मावनानै होनो थाखाय थिरांथा खाबाय। आरो स्पेशली बहाय दिनै जों पार्टी तरफनिफ्रायल' नङा सरकारनि जाय बिथांमोनहा बिबान गोनां स्पेशली जोंनि 1 नं एलएसिनि एमएलए मानगोनां आदा जेरम बसुमतारी बिथां लोगोसे जोंनि बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारि बिथाङा वाटार रिसार्चनिबो इएम बिथांमोनहा दाख्लै बावैसोनिफ्रायनो बिथांमोनहा भिजिट खालामफैदों नायफैदों। आरो बेबायदिनो जोंबो सेन्ट्रेल जिल्ला आरो ब्लक प्राइमारि जेसेबांनाखि जोंनि दलनि वार्कारफोर दङ बे लोमजानाय रायजो राजाफोरखौ जोङो जेरैबायदि समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो सिन्था धारणा खालामगासिनो दङ। ইউপিপিএল দলৰ পৰা আজি বলামঝৰা ৰাইজৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যি খোৱা খাদ্য আমালৈ যোগান ধৰিছে তাৰ বাবে মই ইউপিপিএল দলক গাঁৱৰ হৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কিমান ফেমিলি যিকেইজন ফেমিলি আমি এফেক্টেড হৈ আছোঁ আমাৰ ইয়াত টোটেলি 120টা ফেমিলি আছে। এনে আপোনালোকৰ গাঁৱত কি কি ক্ষতি হৈছে? আমাৰ গাঁৱত বৰ্তমান মেইনলি ক্ষতি হৈছে ৰাস্তা ঘাট, তাৰ লগতে আংশিকভাৱে হ'লেও ঘৰ বাৰী ক্ষতি হৈছে, লগতে গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা এইবিলাকো নষ্ট হৈছে বহুতৰে। কিমান দিন হ'ল আজিলৈ যোৱা 6 তাৰিখৰ পৰা বানপানী হৈছিলে, তাৰপিছত পানী শুকাই গ'ল, বৰ্তমান পানী নাই। ঘৰত যাব পাৰিছে আপোনালোকে? বৰ্তমানে পাৰিছে। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ বানপানী দি ভুগি আছে? এইটো বছৰে বুলি ক'ব লাগিব। ধৰক আজিলৈ 5-6 বছৰৰ পাছত বিশেষকৈ আমি প্ৰভাৱিত হৈ আছোঁ। কোন নদীত পানী সোমাই? এইটো পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বলাম নদীৰ পানীয়ে আমাক প্লাবিত কৰি ৰাখিছে। এনে চৰকাৰে বান দিয়া নাই? নাই, কোনো বানৰ ব্যৱস্থা নাই। বানৰ কাৰণে আমি বহুতবাৰ ৰাজনীতিক দলবিলাকৰ লিডাৰসকলক লগতে চৰকাৰৰ নেতৃবৰ্গসকলকো আমি কৰিছিলোঁ, বহুত অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বান লাগে বুলি, মথাউৰি লাগে বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈ সেই ব্যৱস্থা আমালৈ আগবঢ়াই নিদিলে। বৰ্তমান চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব আপোনালোকে? সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ বলামঝৰা দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি সিন্ধু নদীৰ কাষে এটা মথাউৰি বান্ধি দি পৰম উপকৃত কৰে যেন এইটোৱেই মোৰ বিশেষ অনুৰোধ। কি গাঁও আছে? বিশেষকৈ আমি
বলামঝৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বলামঝৰা ইফালে বছগাঁও মজাতি আদি কৰি কেইখনমান গাঁও আমি এই নদীৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰভাৱিত হৈ আছোঁ।